जों दिनियो केहा नुहा जे चिनी IPFT हिये केहारो प्रोग्राम खेन केहा IPFT नो चुंनाय सिलो कारण ये कि चुंग असेंबली नुहा शुक्लाचरण केहा चोक शुक्लाचरण MLA द मिनिस्टर de samaya bung saha je tipralen nangya tipranin dimanle only shipyon check na ba যেকোনো একটা খেন মাহি bung samoni toye tinio bung ro kya program setting kya damsoro phaiye ro chini ro IPFT mak thampokroi CEO pro coffee baji chaye ro kya program khenna ya chung apno naislim karon tinio chini pura warriors warriors thuma tinio joto tipra sa ro riang deporma halam koloi chakma nangya chung tiprasa ese tiprasa ni sabo chung tini prono sisa pro baiko masale ha himba ro pro bibinno scheme thuje apni khen phebe chung apno naisle ho amoi bhobishot ho echini mister chuklacharan no bang sanai chanchunai prem kumar bo chanchunai ro phaiye tiprasa notre apike mane coffee baji chaye bodima tipra ta thung sto I request bon tonai tiprasa notre pore mane bok lagi ta gisti please now bor phaya ta thung siras di thunai siras tin thang agor pro thang thungri nyen no chai thei shukla chini bromnang shukla choron এবং চিনি ব্রহ্মনাং প্রেম কুমার নি ফাইন্যান্স নাম্বার প্রনো সামসে রিকোয়েস্ট নাও রাজনীতি ধরেকে বদিম এলাকা তা মুস্তি প্লিজ নাও কুমারঘাট ধর্মনগর আগরতলা র থাং থুবিস্তি প্লিজ খা হামবাই সারি কাম চিনি মিডিয়া পারসন দন চিনি সারিন জারওয়া জং প্রেস মিট थिन थां दं ब प्रेस मिट नि मूल उद्देश्य चिनी ब्लक प्रेसिडेंट थानाय होनबा जों चिनी याग्रा खाबाय दं चिनी दामसारा साब डिभिजनल चेयारमैन ब्रह्मनां आदतोषी Dia cini Bansagar Blok Presiden cini Atananda Tong abani isni jang cini trek ada tong cini Bansagar Blok Komite ni Presiden no YTF ni Presiden abani isni tong jang cini trek ya cini YTF ni Bansagar Blok Komite ni member jadi cini di pramatan joto su warrior tong nge cini cini bobagrani warrior rok ta cini jeng press meet kini mathamoke cini muludi sokaron joto su sakuk ngarenai cini Bram nang Bansagar di Pramatan Blok Komite ada nonton